अहमद मियाम बुतरामना उगसरी नॉर्थ ईस्ट विंडोर संदोक्सरिबा न्यूज एनालिसिस पुमियम ताबिरबा सिंबु कुमार नोंगथोंबमना तरामना उगसरी मसी मणिपुर फोंबा पाउचे सिंग मणिपुर के करी करी मरुइबा पाउसिंग यावरिबगे हाबसिगी मतंगदा खना नैननाबगे दमक अखोगी स्टूडियो दा लेक्चनर लाइब्रेरी बाजा अखोगी ऑल मणिपुर कॉलोनिस्ट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी सौग्राकपाम बुबोल बोजा बुतरामना उगसरी ओजा मसी अखोगी मणिपुर फोंबा मरुइबा पाउसिंग मरुइना अखोगी ngarang लोकसभा इलेक्शन की पांथोखिब मरम ओरगा अखोगी मफम तोंगान तोंगान मफमजिंगदा अखोगी इंगना चिंगना पांथोनखिबगी पाउ फंगे अदुगा तोंगान तोंगान मफम खरदना अखोगी थोनंगदब थोदब कया थोखिबगी अखोगी पाउसिंग अखोगी ngasiगी पाउचेसिंगी मरुइबा हेडलाइनसिंग ओइरि मतांगस्ता जाइना लाचनिबदी अखोगी खुलाई पाइबा सखंगदबसिंगना अखोगी तौनिंगदा तौबा अखोगी इलेक्शन की पोलिंग स्टेशन खरद चंगना बुट कैप्चर तौबा अदगी बोट थादबगी याहंदबगी पोट कया अमा लागली मसिगी लोइनाना अखोगी मणिपुरदा लैरिबा अखोगी जर्नलिस्टिंग अखोगी पाउसिंग लौबा चंगबा मतमदा अखोगी चंगहंदबा अखोगी अलाउ तौतबगी वफम कया अमा लागली मतांगस्ता ओजा अखोगी जर्नलिस्ट अमा ओइना ओजाना अखोगी हुजिक हुजिक थोकलिबा इरांसिगी मतांगदा करी थंबिनिंग वफम थागतसरी कुमार अखोगी इलेक्शन की मरांगसी 19 सुबह लोकसभा इलेक्शन भारत की इलेक्शन जिंगरांग नुआइतबा थौदोक मयाम अमगा लोइनना अखोगी अखोगी तौग्रे हाइबा तारेको अदुगा यामना मरुइबा टॉपिक खरा पुखलइसिना कुमारना पुखलइसि हारिबा अखोगी तौख्रिबा मिखनसि ममांगदा तौख्रिबा मिखनजिंगदगी ख्वाइदगी हेना मवोंग तादबा हाइतारे मियोइबगी सिविलाइजेशन चौखटपगी पुवारीदा ख्वाइदगी नुआइतबा थौदोक मयाम अमना पिकथनग्रे हाइबनी अदुगी मरक्ता मियामगी खंजेन पुरीबा अखोगी मियामगी वखलोन नि हाइना हाइनरिबा अखोई वॉइस ऑफ द मीडिया दा थ्रेटन तौबगी वफम अनि जि याम मरुइना पुग्रे सिनी सिविलाइजेशन की प्रोसेस दा को अखोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमा द इलेक्शंस की फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अखोई ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दगी इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन से डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमा मसि लाकपनी मदो अखोई सिदा ताद्री हाइबनी अदुगा मरुइना मीडिया फ्रेटर्निटी मीडिया की कनसी यामना थाक अमा चौखलिबा मखै पीपल की कॉन्शियसनेस वांगबा देन द पब्लिक लीडर एंड द कनो मयामगी को रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मयामगी मागी कनो मयामसी याम मरुइ हाइबनी सिनी अदो अखोई द सी पोसी एब्सेंस ऑफ सच एलिमेंट्स को which are required to be a civilized state or nation do अखोई सिदे द वाटले हाइबदु नि पुखलइसे सिनी मियाम नसी खनादुइसे नो आहान मक्ता द व्यूअर मयाम को आइसुनु रांग इलेक्शन की थौदोक मयाम की मरक्ता आहान बा कनो सिदा मीडिया ना याम फजना मसिगी पोर्सी पुखलिबनी मरमनि मीडिया की इवेंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया ना ngasi तौग्रिबा ngarang थोक्रिबा मयाम दुगी रिपोर्ट सि पीबजिना अखोई की ओरिबा स्टेटस और पोजीशन मयाम जी याम अखोई थम्मिबनी अदुना आई एम वेरी थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेटर्निटी एट फर्स्ट को अदुगा व्यूअर मयाम खुरुमजरी अदुगा आइना थमजनिंगी बदी भारत की ओइबा हजिक चथरिबा इलेक्शन 19 सुबह लोकसभा इलेक्शन अखोई लोइख्रे अदुगु लोइखिबदा मणिपुर की मी अहुमदगी चथरिबा इरांग वायलेंस असि कदाइदा परम फिल्म द लैरिबगी हाइबदु मदु मतंग ताना वफम चाना अखोइदा इनसिक्योर फिल्म मद लೈ हाइबसिमदि अखोइ लुइनबक इसादा फावबसि नुआइतबनी अदुना आइना हामदा अपील तौजनिंगी अखोइगी मसीना अचौबा ngarang तौखिबा इलेक्शन असिना इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमदा यामना इनएविटेबल तौदबा यादबा अमने खल्लगसु अखोइना अखोइगी यूनिटी दा अखोइगी मे 3 दगी मणिपुर की अपन सकतम ngaknaba honarакpasida ngarang इलेक्शन सिना अचौबा साफु मदि अखोइना पीरे हाइबसे अखोइ साना याजै मसि पोस्ट इलेक्शन रेमिफिकेशंस अखोइदा फावी मरमदि अखोइ चमानना लिंजेन मारना अमतोइना लैरमबदु तोंगा तोंगा पार्टी पॉलिटिक्स ता अखोइगी डाइवर्सिफिकेशन लैबा अदुना मदुगी वखलोंद माना माना ngamnaba सेनखिबा मयाम पुन्ना लेमिनरमबा अदुना मयाम यानखिदबा हौजिसु ngarang इलेक्शन दुदा भाव खुदिंगमक्ता कारीमता चंगमोय मरमदि मदुदा चादिंग तौखिबगा लाकिबा रीजनगा मानदबा मदुगी अंका होतोका होसिनगा अदगी ngarang थमु अखोगी थरुम लैनगिबदुना करी अमुक असि कनो तौबा याबा खोटपा मयामजिगी ओइबा सिचुएशन दा यामना ओइबा कनो अमनी अदुना मेथ्री की इरांगी मरक्ता वामई वोमद्र लैरिबा वामई अमगी मथक्ता थांकलिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯕ ꯈꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯖꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯖꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ CSO ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯀꯥꯟ ꯈꯥꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯖꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯨꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯐꯨꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏꯇꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯀꯣ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ opportunity khara launa basu hona hausi aina hainingi kumar ko maramdi matang sida mapung oina donje congress ka BJP gani ko aduna ani duda mayam thamuno akhoi ahamada apin tawjeningi sina mayam si elections to akhoi gi ai gi motadi election to kaino oina sum nungai ba lila ama yengbani aduda bet saba hero saba ko adagi magi fajabe he comedian sabani na khal kanda aikoina yam thuna akoi gi tharun thamnadana akoi gi oiba common akoi unity lukpur aga manipuri ma kanbagi hoji thengariba lanpham sida changsin baromda akoi changsin minasi haiduna akoi gi miyam da apin tawjagi kana awaba nuaitaba thodok mayama thokrabasu elections to gi matung tarakpa kaino to yam sangna lehengum se akoi punsil laga angtang kano tominasi haibasini aduga mapung oina akoi gi India da hoji pariba government hoji na BJP government leire ko akoi gi then masigi so opposition to India bloc ki ho congress na lead toro leire ani sina kari kari election among the high ki haibasida aduda ai focus to honingi aduga mapung oina ngasai gi amna wathok oi khiba congress ki manifesto da yaw khiba ko appointment of reconciliation commission ko to bring about say a political and administrative settlement that will be satisfactory to the people of the state haiba potu hoi politicize tawbagi pota ka khoigi pu mayam laigragabasu madu yamna maru ibanina lawi madugi oy pota ekoi hujik lairiba posida apunbagi saktam kaihandana ekoi gi oiba furu kunthraga mapangi manungda lairiba manaba thongda administrative settlement ama reorganization tawbagi concept ta ekoina masibu afabanina laur kana miyamna kari achumba ama ngasai congress ki maikaidagi thamya pose mabu thajaba miyamga akoi lominaraga somda ikoina mapung oina aina puhanningi ko akoi lominaraga ko puthani adagi amana ko ai tension ge BJP gi kaisi hoi manifesto ju phonge mayam point di adu manifesto ni phajama ta yawni ko mapung oina yam responsible home minister of the present government of India ko BJP led government of India ami sanan tang trangwa da la ami sang speech ma pinami mamangi pen da mayam do to kharga so ami sana hana point da no power can break the unity ko the state of Manipur haiba yam phajaba ama yauki ko aduna India gi home minister home party ba amana akoi gi Manipur gi oiba saktam asi thugai suksu thugai roi sudai thugai besunga moi haiba posak se akoi kotor ga miyamna popular na phukhal akanda masi akoi mangda thamakanda hai se thabak oina pangthok piu masi thabak oina pangthok pa matamda sinna khangna haiba de akoi nuaitre miyamna pami ba CSO mayamna pami ba constitution and guarantee ko to safeguarding the CB as all territorial integrity and unity ko multi-ethnic territorial boundary of Manipur se article 3 gadu the provision of hapsal laga Manipur ki territory city koi gi masida article 3 je shall not be applicable to koi haibena singbaga du koi honorable Amit Shah da koi miyam na hai ho bata sai pambiu koi adu werbadi
lasting solution nama lainnya na kali aduga media ki datang duma ai kanoni media ki particularly notice window TV ai thagat chari masigi hek pangang election gi matungda ai bu khudong chaw pi ko sida and thamjani di media ji people gi maut ni aduna world press freedom gi index report ama 2023 gi laibata laibak samaga marfugi manungda yamna handaba haidi 161st ko samaga humfuma thoida koi laibo ina ui ko gi media gi kano je report jam handari hai batare masi handaba se media masana handajaba nati miyam gi response miyam masi da piri ba kano mayam se threat mayam ai tonga mongda pressure pi ba se masina ohen bani mamni media bu thagwang na thambi ba watpa haba posak asi koi na masima thui manipur da yari makai koi media gi safety se koi thamji as long as media gi magi economic integrity aduga magi oiba masai gi dignity mayam do people na response pasana thambi ragati achumba report ta koi bs tor kan ne rightful decision and justice and judgment ngaloina na koi na miyam gi oiba kano se grow on the kan hana khali ko isi hara thamgi ko tagajari jo अखोगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना अखोगी मणिपुर के छक्तंग काहलोय मणिपुर के दा अखोगी मणिपुर माहुसा दगी लरगब मणिपुर अदमाइना दम थंगनी हाबग वाफम अखोगी मियां द फोंदोलमबगी वाफम अखोगी ओजाना मिचुन फोंदोकरे दुगो आइना लाक्सनगी बिदो ओजा अखोगी हौखिब चही मे अहुम दगी हौदना ngasi बावदा अखोगी किना कोट द रोडिसिंग चथररिबा लान सिगी मरक ता अखोगी नेशनल हाईवे 37 अखोगी मियां गी लाब लान अमसु ओइरिबा अखोगी जिरितु अखोगी इम्फाल ताब लंबी सिदा अखोगी हौखिब निमित खरमी गी ममांगदा अखोगी टेंकर सिंगदा कुकी सिंग अखोगी एटेक तोरपदगी ड्राइवर नि छोखिबा लेनना अखोगी गाड़ी खरा अमांग ताथोन खिबगी मतुंगना ड्राइवर सिंगना अखोगी थबक लेपगी थबक अखोगी ngara दगी खोंगन जंबा होग्रे मतारे से जाइनो लाक्सनगी मणिपुर द लरिबा मियाम सिंग ड्राइवर सिंग ना पुछलकपा पोचिंग ना अखोगी मणिपुर गी मियाम गी अखोगी नोमगी चंगदब याद पोचे गी सिंग अखोगी नोमगी सिजना द याद पोचिंग लोइन अखोगी सिदगी डिपेंड तोरिबनी अदुबु ड्राइवर सिंग ना अखोगी स्टारिंग पाइ दबगी खोंगन चंगसम खिबसिदा मणिपुर द लरिबा मियाम ना तुंगदो ओरकदब फिल्म जे मसिगी मतांग दो ओजा खतंग ओजागी मोत खतंग फोंदोकरम elections dagi di maduna wi hena maru wo ina khalli driver mayam gi awab se ai khoi lisang sina tadro lai driver saiba se vehicle achawa heavy vehicle foot puri badu khatana te na khalli madu miyam gi lifeline they are driving the livelihood ko of the people of Manipur makhoina miyam gi changda yadraba nomagi akano mayam se sense commodities mayam se masi gi isen i tuongi kano isen da masi khui punaba puriba karo singni ina logjei ko posai goods nga ta pubu dunati akoi lifeline akoi punsigi wei ba sangda bya da posak mayam si puri bani khali makoi singa se yamna kano khoi insecure we pota lakpadagi akoi na sidi diverse day to with the drivers ki phaja contribution mayam khangba loina na nuai ta badi hek lakpada drivers day na mitai khoi gi lai katliba ko mayam singa se yenga matamda magi laibak thiba thodok accident da karida ko tambangam da nesaren keno da hek laigi da masing da gidi conflict akoi gi violent da situation na thon masing na hek hen ba ko gi tathi ta oina to bi ba da laigi da masing na hen ba se masi yam nungaiti aduna akoi gi masi secure oigedabani aduna national highway sigi keno se koi yamna protected oy port oigedabani national highways in no man's land oigedabani sidi da kana go community forces element amatna masi koi sopangam haloidabani aduna this the demand of the people ni kuiraba demand ni ngase koi mori yokshinba hek ngamdriba susanpur sangba ngamdriba aduga highway ko kangboki lan bangam dabagi position namaga hek thami gaise masidi aidi yam tuna central government amasung state government na atai jaga sing da sangba kitang nuai ta laibadu madudi hoi situation the best tawi aduga highway itself should be protected at any cost ko semdi achaw miyang gi kanu henningi ko maside kanam tan hoi the fur kuntra mapan gi natragi any kanu gi forces amana disturb to ngam da posak amakak ohen masi ai masim di pami masi ngam da basi masi incompetencies
of the koigi kana haitare responsible government ne haina adum matam gi paliba sarkar maybe congress or bjp led oigera miyam gi damakta lairiba highway protection ngamda haiba sidi paliba sarkar gi responsibility ni haiba simde ai fix tongningi aduga miyam gi demand su hariba line ani ahum ji khatang clear oiba sidi ko okay masi soidana masi phangan gadabani aduna masi damiyam gi oiba nuaitaba thoduk mayam ma thopase masi akhoi gi nuaite maram aduna masina asowa impact ama lakani aduna hojik lakjingai sida sangan ba hograbani na khoi awana ma port ke man henkal agani ko akhoi gi masina hana hojik warga leiriba me ahum dagi laaga economically kano yamna back down toba duga even war time economy gi situation namada yamna wana hingi marak asida elections amuk tasan gi bagi ko amuk leir sigi post kaino marak asida drivers sing amuk mathau tawda ba haiba sida yamda pige do ba saithing se soidana khoi gi la aduine ba maramudana sidi saigi achauba khudaki oiba kano ma khoi gi miyam gi kholau su dum moidun lai hena kanba kholau su ai lahoningi aduga atamnana akoi gi free zone oiba akoi gi national and international highways ji lairi posak singa se masi no man's land kana matana masidida sapu pi bangam da ama ohenna ba honna se akan miyam gi kholau ama oisi aduga masi galunana responsible government of India and government Manipur na su aduga secured highways kano simase ikoi women see in the meantime consciousness of the people miyam gi ko he kanom tobuga oil tanker du no moidu ka khre hairaga koi gi sai traffic jam tho evening sai gi thau gi petrol pram mayam da queue lep ki ba khokki mayam se consciousness lem name adagini sai lambi thingraga aina thau mayam loksal loraga kana banati haibani da ade mathak thau nongalaga dum free thai dana ayamba adum thau dum phangi dana koi panic buying gi consciousness koi tang khanji han jo hai gare panic buying ade ki hobodagi ada thau teng ki me ising yure haraga sideida aina pung mari manga manghalaga natraga no manghal thau kanu queue de lepa nongalaga nam free tharaga ngarang mangi punsida la aroido matam mayam manghan madana mi mayam ki kanu la ko se masi akoi nuaite maram anyway hojik point da la akanda koi gi drivers Manipur gi wariba hojik leiriba socio economic and political economic approach not process sidadi akoi national highway si line ni haiba si yana banina sidai da pu satliba drivers sing si security gi da mokte di ai compromise to hun janing di aduna yam thuna kanu highway security gi da mak koi lena akanna ba potche koi hana su tongni ka highway security process thamni khoni thamsu leiri bani amase ko masida yam effective ba thabak tobung am process sakti leina koi mi mangda angdang di phone ningi ke dorge sigi kanu sida namasi bu ngamam thoida koi gi pikraba Manipur gi population pe chau chau bunati highway gi nakan nakan da leinari ba mayam se maramaduna masi ta honda ba haibase ataugi awna ta holoi ga haibagi kanong khak laksal kadau ma leibase lakum leibase masi tahan gum se haibani da highway clear oibo bo di yam line na idi ngamne na khali masi ni ai tham ko koi BJP gi lenga wariba ko gi to Manipur jo BJP gi lenga wariba double engine haitare BJP gi double engine na ko gi Manipur gi yellow food se kannaba kan honari haiba pham mai ngachi gi pauchi sing de yauri matang asida ko gi Manipur da ko gi haukiba me hum de gi thorle ba irang ase ko gi matau karamna adi ko gi Manipur gi lenga amadi chendana ko gi irang ase gi waru sharma porotuna amadi thogli ba kawi ani gi marakta unkhanari ba si lo chanduna ko gi irang ase lo chalaba matung da ko yellow food kan bagi polam chula kani adubu election gi matungina ko gi election gi ko gi mayam langna duna lai gra election ni tamna tamna dum ro chige ni election ler matung da Manipur da ko gi mahausa gi phibam da lakna ba khona ba lenga china kari kari ko gi yellow phirap chu kan na ba khona ba made Manipur thogli ba iranga chi lo chanduna miyang war ba ka chi ko gi mahausa gi phibam da tangdu lai ta ni na ba gi khona na ba gi damakta lenga china kari kari action thorang pa hening ba ga made ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ sovereign country ko since 1933 up to 1891
33 AD dagi na 1891 phawba se Manipur se maning tamba lebak masa mani haiba sida yet kadaba malem dam ni leitre ko world gi scholar mayam na records na masi yare then 1891 dagi akhoi se kano tore koi British ki oiba kano tu lae magi annexation ko my colony gi manung da akhoi se lae but akhoi princely state ki status da thami ningthau panba lebak ta koi muthat ki de ningthau humdraga mari na palim ni ko gi se aduna British na 1891 dagi paraka matam da 1947 bau da 56 years ki period se da ningthau ani ko Susan Maharaj ma ki masanpa Bodasanda Maharaj ani ki period ni ko de leija aduna koi princely state ki status amada koi laiba posak amani sidai da 1949 ki October ki 15 sidai da koi kanone sidagi koi isian am phajaba haigadra awa haigadra am clear oina leiba posak ani khak ai ubu phangje ai kanoda maramdi akhoi si angan basi Southeast Asia gi civilization amada changchalaga mahut sinba civilization amani na loba ko Maliam da leiba pik furup chakhatpa yamna hiram khodi makta culture da nat culture yam established tong leijaba community ama khakneba aduna ngasai gi kano se 19 kano gi 49 gi pot laksalak sigi matang yor pada akhoi dana akhoi gi woiba British na 1947 sa Manipur si thado lamda ga ningtam piram matam se masidi akhoi yam conscious oijaba community amani na akhoi na Manipur State Constitution Act akhoi 1947 je akhoi CMA ba masigi makha da akhoi si election 19 August tha da ko 1948 da koi elections tawra popular government ama koi laiyeba ngasi phawda madu lairi haina koi laijaba thajaba mi kang uma lairiyeba asai padana yam niyom naina constitution ama laijaraga ko madi makha da elections koi 1948 tawra amada council of minister koi semaga lairi ne ko assembly ge phamdana adugi makha da koi je kamna controversial oina 1949 gi October da magi mamangi wariba kanu koi governance to ko pham chana loisallamdana koi gi abrupt change amaga loina ngasai gi 1949 gi October sida Manipur si India da yawro matumda thenglap na 1950 gi 26 January da constitution India si adopt tawro matumda 1952 da election tawgi process da koi jong pusalaga adugi election gi trend duneba ngasi tarani pan suba lok sabha ga ina laiba kholiba trend myam se aduna hariba ani se thajaba mi population ani dugi oiba koki bifurcation of akogi thought and belief ama thokraga madugi makhala chathariba adugi posak am akogi kano da lairiba posak amane maramaduna aikuina yengi base toten hoide BJP led government obi ai natraga Congress led government obi ai aikuina yenga isi sinateba ani 49 dagi ngasi bau lak matamda 2024 baugi political history natraga Manipuri history ji lak matamda ikoi ji ipen pen dieba ikoi se ko maramdi ningtam balaiba pasama leijarambadu 1949 da punno matamda part sigi status amade heng namjala thambi biba odigi pen da kholang mayam leiba then among 1957 yoroko matamda madu en hanthaba thak ka khoi territory council amagi makha de hen namjala thambi gi ba ko aduna gi ngasai gi etam 6 schedule da base tawra ka semba khoi Nagaland Mizoram gumba kari gumba leiba Assam dagi thugai ka semba Arunachal ko leiba mari manga thona thugai hi mayam singa sin ngata state ka pira kanda hariba yamna dignity lain hingjaba Manipur gumba state sin 1972 da thengna hek kanu ga state ka piba ko adaida ngasai gi chakhot pachi thinda hoba mayam ama ko leigi ba posak mayam dun ngasai gi pen da bagi oiba kholau leidana haron gi pen da bagi kholau la iba miyang gi kholau la ko matam khna khoi thokre tamjana khoi dil ta hoda bani ko ina haugi ba oi matam sta pu ari da khoi na ngasi bawla thengnari ba se yengone to khoi gi se even 1975 ki khoi hanjana haire ko mai anisaban gi hong mayam lei khangnari ni aduga 19 khoi ITs ki matam dagi maira pai bi ho na ngasi budi maira pai bi si whole internationally recognized to institute amagi status ta la akanda so khoi kan mayam masak naiba singna su maira pai bi such a powerful women kanoni forces samani haina khoi recognized to video but maira pai bi gi objective si kasunate ba mi nei leita ba sakhot pa manaba khunai amaga gi thak ta pukhna ba maira pai bi gi ne ba mapung awana taraba ka gi posak amagi da makta tholak pa hojik su
mara pai bina ata nuwa yai pha ba atoba achauba development da moi awa wara kan da tholak ba awa pataro miyam bu wal libagi situation di kanna ba tholak ne ba sai ni sabandi jin pi gi ho leidana ni sana ka ba lakhan ba ya kan na khona ba samana sum laki bagi iho mayam ma sum leiba dan IT sing matam da armed forces special power sing 1950 IT 50 ge ai ko on the IT sing matam da full thamjal lak ba khosal lak ba madu nang asai extra judicial killing si tak launari ba yenga matam da development gi process from da na khar changjan nem tha ba aduga niam na pam da ba mayam thopu gi iho gi record mayam laksel lak se masigumba mayam ji yenga kan da khoi election sin nabu taseng na kanaba miyam si da piri bra pi da bra habi gi wang ama thoi ba matam ne ba hojik se mara maduna aina sigi wakhalun sing asida yenga kan da aikoina yengdui di akoina thamjari ba posakti manipur sidi magi kanoni leijariba miyam phur kunthra mapan gi status the idea of manipur ko ki sahili sing mangali raba sigi civilization gi process structure se masi kai ba suya ya di haibani matam matam gi colonial process na tra pressure mayam na masibu namatuna thambiraba su magi apikpa power ko magi apikpa dignity magi apikpa identity ma se asau ba kano sing sina matam matam gi namjan biraga su ai khoi di hingna ba gi damak tai khoi gi kano se khoi gi mang ba ya di haibaduni aduna ni aina anjan ai ju mayam gi marakta mayam na haiba de injury bas awana pharak na phun saran nai khai rab su manipur gi identity ngak na ba ipai pu no honaduna kallaga lakhi bagi wari ai khoi de leiri ko 1926 gi then 1991 dagi 47 baw bagi yakai taruk british na ayo gi thak ta ai khoi gi intervention tawraga nam khai raga nam tharaga thambi rab su ai khoi gi athau sing thawai katana khotana khoi ke dina khoi kalli kallakanda manipur gi miyam da 1947 da ningtamba dum thamami ko adu 1949 gi ngasi baw da sathar iba sahi 170s gi process amada la iba sida ai khoina thamjaningi badi india gi manung ta leina india gi oiba sai hindupta gi natraga india is a nation in the making ko making process India itself saying asai apung phaba country leiba ama oina ba samkalak iba samkat ki process the making process the sangsali posak amane mase ekoi support tawi ekoi yai ba ekoi appreciate tawi ba in the meantime sahi yama li ba ekoi gi post manipur gi ba posak se masi lingdana kaidana phul kunthraga mapan gi thong marana chakhon hingmina bagi posak sidi sakti amatana thugai banga moi habani aduni asai honorable amit shah na ngahan election gi 15 october da lakha matam da sakti amatana manipur se kai basi yaroi gaina haiba ni se masi link up to honinge ba swaidani aina intellectual and academic interventions in manipur da asai gi nangna kano di kumar di ko government gi authority gi CSO naga kari ka tawba yaba se ati am phajai adu ko ado mo gi tawba yaba posak mayam du akoi sigi marilin na khanna ga dawni haibani asai gi mamang da leiriba ayo manipur ko phulkuthra mapan gi kaiba yadaba saktam du gi background mayam du khangbadagi honorable home minister amit shah na magi 15 october to the manipur se sakti amatan thugai bi yaro have posak se masi laibane ba laiba se ai any civilian amana haibadagi academically or yam intellectually masi amna akano phajana akoi gi explain natra ta honingi work ta honingi aduna manipur laiba academician intellectual singna high person se matam sana nainera kanda responsible persons authorities na high posak se miyang the interpretation pira kanda miyang gi oiba kana posak se thamgodong ni haibani da what says so has to do or what government has to do say it should be streamlined by the thoughts explanations of the intellectuals the academicians of the state adula manipur lady academicians or intellectuals singasina any event thoku matam da ngana ngasinga election simak academic interpretation da karino magi oiba ramifications kari lakpa yai adu se academic no se media na pire media na am chamba magi yam phasaba posak status se pire ba ngarang gi pose masigda akoi phangoi dine ba kanu da intellectual and academician yam popular oina masa khangna ba singna masina sisi thoropi yai na sigi status la adi sigi training na haina ngasai gi thambama sangyeba aduna han ami sala kari harame congress ki manifesto da kari yaukre adu responsible diet lori political party singni adu makhoi na lori basing adu
अखोई लेम मांगहलोय नत्रगा मसंग खाइना पुखल मियांगी मरन को हेनगे हाइब तारगदी मदुगी थाक पुखल दिजी एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल सिंगनेबा मखुना हारि पोषक असे फजना मियाम दा थमग पुखख्र मतुंगदी गवर्नमेंट अमसुंग कनसे CSO mayam singsina maduda bezo yumpham moir kanda magi oba democratic movement ko ma process mayam suggestion opinion mayam ta magi movement si direct tawdui ba ana akoi si absence ma manipur da lai ko aina sum khanjabada akoi si bu kanu taw akoi gi namna phajana academic and intellectual sing lit tawbidabagi amakak laibase mase akoi punna hona minasi haiwa wafam sima thamge aduga yari makai government amasung CSO sing nasu academic kanatraga kanu singsi intellectual singsi yokhat piba haiba tare makoi gi freedom of expression taga mogi wariba yamna sumba kanu कनोमर लाख मतम इंकरेज तौबीबो को सी अखोइदा संगी अखोइ कसुनतबदा अखोइ ngangnariदना अनिमक दरकार लेब लामीजु दरकार लेब मतमदा मसाई एडमिनिस्ट्रेशन की पासु दरकार लेब मतमदा अखोइदी हिसु दुम हारिदना टीवी द ngang मत लान मरक टीवी द कदबि ngangi नो चुम तायक तौ लेगाना हाइनरिदना अदुना अनिमक की तंगाई फदबसी संगी हाइबनी अखोइगी कनोसा सिगी खंगिनबम संगी लान कापीबा सिंगी तंगाई फदब मथौ अखोइ लोइन एप्रिशिएट तौमिनबा टीवी द थोलइबा ngamjari amna ngamjaba khar haijariba अखोइ लाइक मी मया अखोइगी लेदना पर्सनालिटी मयाम सिंगी सिसु अदुम नसि याउद्रगदी खाई मारी कसिन कोया मयाम जे खंगोइदबनी अदुना अखोइ इसामक हाइबा हाइतबा हाइजरी सिनी ngarang si thokibe election sina manipur gi huji hauriba unity da अखोइ असौबा साफुम पि सोइदना पिनि लेकाइ लेकाइ gi lebe imung gi lebe na pirangani maramdi ngaktangi votu kanaba phangna honaba matamda haihidaba mayam haigiba ngangaidaba mayam ngangkiba tawhidaba mayam thokibado maduna nahan punna ikoigi dharna phaminaramba ngarang punna nomai kaminaramba ngarang punna kaino mayam dugi marakta wakhangi ahoba kariguma khara dum masana piba tabaneba aduna hojina hisab ki jaga chadingma ki chanadabagi oiba adagi magi result ki oiba mayam ngasi hayeng nongnini si adum nairaga leiduineba aduna issue ji thairaga chatlineba aduna sigi maraksida aikoina lai khurmineba tang leiriba shanti kitang leiriba mongse masi marap leiruraga amu kanoda irang leitabagi posalama salong leihineba tu masi mari mangani si leidna masi makatana shanti kamaina adum leihengadagi hayang sit amuk alo violence mayam thola kanda madu लाकद्रा हाइबगी कनो सिदा ngसागी मरी लेनब सिंगना नैनबा हाइब तारे को ngसागी अदिगदन कनो ना पावर लाइबिरिबा अदि गवर्नेंस कोई मसिदा कॉन्सेंट ओइब सिंगना मियांग ओइब कनो खनबिरगा शांति जे कमाय तौना मसि मखाताना चथगदगे अदुगा लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस हे कमायना लाकदगे मागी प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सेटलमेंट ऑफ एनमिटीज को डिफरेंसेस द पीस प्रोसेस की लेरिबा तंगाई फदो मयाम तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश तौरगा लेरिबा मागी फ्रेमवर्क फॉर्मूला मयाम लेरेदना मदु अप्लाई तौरगा चना होनबा होनबगी आई आपिन थमजनिंग को कुमा अरबदा लांगनिंगिसिना अखोइ ngarang pangtokeba अखोइ लोक सभा इलेक्शन गे अखोइ ahamba फेस्ता अखोइ खोमन जोन 5 ता अखोइ पोलिंग स्टेशन अनि मक्ता अखोइ वोटर जिंग बोट थादबा लापा मतमदा अखोइ बोट थादबा फंगदबा लेगे खुचाउनरबा वोटर जिंग अखोइ मफम जुदा लरंबा ईवीएम मशीन अखोइ वीवीपैट कुबा थुकाइदुना अखोइ नुंगदांगे पुंग मापन फम बोट थादनगे बे पाउ गसिगे पाउ सिंग नमना फोंगी अदुगा नाकल मरमदना मो अखोइ कांग्रेस की मिरेप ओरिबा बिमोना कोइ जमना अखोइ इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइदुना पोलिंग स्टेशन गी मफम खुदिमक तमाना चप जगह जिंदा अखोइ पोलिंग स्टेशन जिंदा चरांगना थोनबा दगी थादबा लापा म्याम जिंदा अखोइ वखन लेता हंदबगी पोट म्याम थोकले हाइदुना अखोइ बीजेपी ना माके मथक ECI अमदि CEO आरो दा अखोइ वाकत बगी पाउ मलाई नाकल अमरम बीजेपी गी ना थांगलेबा वाकत सिगी ओना तैना बदा कांग्रेस ना हारि मणिपुर की मफम खुदिमक कांग्रेस की वाकर सिंबु बीजेपी जिंगा नफु हपुदा अखोइ केहन खंगंदुना मखोइना अखोइ अगंब शक्ति सिजनदुना अखोइ बोट थादबगी पोलमा लेरे हाबगी पोलमा मखोइ मसेंगे मरतो हुनबगी पोलमा लाकपजे मसिना मरम ओदरा अखोइ मणिपुरदा लेरिबा मसाना मसागी राइट नितिना सिजनिंग मे कयामा बोट थादबा फंगदबा यावरबरा नत्रगना अखोइ बोट से फ्री एंड फेयर द होम गमीना मेना खलम पोसिगी उन्नतिनबा लाकपजे मसिदा अखोइना कई खनबा याय दुगा मतुंग तारपा इलेक्शन दा अखोइना मसि लाक्तनबा मतो करना थिंगनबा
मसीगी पोचे अखोइना करम चिक्सन थाव लौब याबगे हाबचे मसीगी मतंग ओजागी मोट खरा फोंदोक hoi akhoi nainabada pukhalai basisu yamna maru ya polamani maramdi election gi manung du ngarang si nuai ta ba thodona pik thale ko aduga political ko gi elections ki history da khoi ki khoi da gi na masak thiba kanong khakti woi re haiba khabar gi reporting ama thame adu ngarang thongju da thoki ba kai raw da thoki ba posak den da ma gi code of conduct mai mayam si khoi da kai bagi posak tu ma miyamna adum ure masi adum thokani khara ko koi ki masi hana miyam gi prediction da aduga kangai gi prediction da legi maram di koi yamna violent ba situation laita da ba situation ama da to election ni na kari gumba apam da khara di adum thoni hai ba si koi kenu ni masi gi oiba yamna detail oiba maram sing cause na effect nga ta ni mudi jong gi ko maram khudi mo ki fall khudi mo ki maram leini hai ba du ni aduna yamna thoki badudi layupabadi ko karigumba kitang yam henjen ba ko gi misimina daga karigumba kan di yaw ki de ko kitang asoga pan yaw ba simak yam nuai aduga hoi thongjugi elections to ngasai gi adum thokani ko ngasai gi election gi process to sangjalakpa matamda ngasai gi kitang pamdaba karam khada EVM machine kai bai se na thoki bani adubu matam chana authorities na ko gi minister na ka gi intervene tawrga ngasai gi yam restore tawgi ba hai batare election gi process to aduna bu ngasai gi pung mapan mo ka kharan thadaraga election du di adum loi sangre dana na madumak yamna nungai ko maduna pending oiraga wari oiraga kai gre khokre na tawrka da amuk atopa matam leptara khotana sangdaraga reform tawbagi process ta laigi kadu posak amuk tangdagi akhoi matam chana koi minister ka intervention tawdana di mayam security processing adagi district administration gi mayam akhoi gi matuda yomchandana ka election chu etang pam da thodok ko da akai ba EVM machine do salok sin to ga ko akhoi gi mayam tawraga election tu kitang thingdagi bai wani tawkhre aduma problem solve tawre hai batare ko then kai raw ji call of conduct si adum kai ba di lairaba zatni adu hariba sisu yamna fully akoi da code of conduct si koi conscious oi da ba hai batare loi baki nate congress ka tagi wafum nate in any economy amda kari no code of conduct hai si misuse to ba yam yawi kari bu yadagi kari tawridagi ga haibasida miyamgi education watli maramdi aikoi ji pa kan elections ki kan awareness election la kan da tawbudong ko sahi lisang sina koi political gi process democratic ki setup ma laibasida koi awareness ma pangthok da bagi kan koi da hobalai maramdi election si kamaina miyam sida ate tongan be economy kari ko environment gi tawriba miyam da conscious laibagi awareness to ba samaina election laptam la amdai da ko aduna tawbudung taweba adu ki training ga si hatu tawgi badagi ano presiding officer khoi gi naga he kano tawri ni kaino vote thadaba matam dagi calculation gi matam ne sang naga lowgi ga yawrim ne ngasai gi vote pung mari da loigraga pung nipan mapan bo ngasai gi phone ta da bagi ga yawe ba yamna ngasai gi madu da sangna ba da laikai myam se ai gi ke khoi gi kano da thoi ne ba vote pung mari da loigraga angka vote sida ngasai training du phajana lahog da ba hai batare presiding officers na kai mayam se han mamang da tawgi bagi amani ga yawraga di ama salok to khangba to puno no ta taw yawri presiding officer da gina polling officer da gina ngasai gi ma gi assistant lady ba mayam moi manga truk la ko sida ngasai gi ma punsi gi han ba ta taw gi lak salak ma da adugi awawa su thengnei ko aduna si gi posida ayang wa hana highlight to bonate aina code of conduct nga sa gi pot amala ka matam da miyam sida what is code of conduct se masi khangda ba masi authority ga police na ga khangba dc khatang na ga khangbu gumbu ko tama tawri ba nga sa gi ade candidate masi jiju ga sa gi hek madu fully aware hek oi hogda ba maram di thama makhai mitrang ani dangar kan de candidate si kana oiduino ga si khangbogi mong amaga leidana tawidana ko sida yam thengna candidate si thengna hek law thokpani na ko aduna candidate tu ai oidoira khangda badagi soirak ta di kaidong duino ga na koro kan da ke hek yam thausa hauda ba hai tare ko aduna
Sahi supremacy code of conduct sigi study the polga magi campaign awareness koi miyam da khangan bum changi sini da kano kuma ai thamningi di adum Election Commission of India na awareness of election code of conduct kadagi electoral politics in India and in the states ko sigi mayam sida yam tawba yagreba koi gi sida di elections am chaw kaino ne SECY ga logo kaino ga se koi the concurrent list ki the state list ki center state relations ki sigi power si masik yam na dum Election Commission of India sina ngasai gi federal structure ni harabi India the union of the states ki lairiba magi oiba lairiba tawam thokpasing si mayam ji kano awareness people the piriga ngasai gi adugi marakta gi politics ta sanging basing na leader oirakpa taraga di ngasai gi state ka center ka lainaba mari du fajana khangaga di ngasai gi power use toba ngasai kano matam da khangai dana adugi awareness lehaudaba duna hauji this centralism ko central government centralism whatever the center na high basing do it should be followed ka high ngasai gi am lak ba gi kanom dul uiba se akoi se ngasai gi aduna bu satellite government kan lai ise state masagi government ki maning tamdo madu akoi gi wat pa mayam because of lack of awareness ko consciousness kana information adu center na madi khudong cha badu lor kan hai tare ko matam gi adum moisu akoi ji federal kana mapi ga dongni state power su pi ga dongni ga do he khangau do ba center na hai ba ji na loina illa saka dongni ga na kari da hai ni ga do madu bi area de what it should be say even uphold ka hai tare ko by Election Commission of India through the series of campaigns ko na awareness programs na thamningi aduna code of conduct si adum kai ba natraga kai da ba mayam du adum it should be a part of the si ngarangi election and the laiba sita dum oigani maramdi aikoi se laita da ba phibam amada akoi lan marakta taw election ama India gi na akoi gi na lan thoksaba aduna ni Bharat ki oibe election di loigre Manipur gi oiriba awabadi adum leihori sini rangi election adum thawai yauribado adugi aidi hidak thapu gumjani ma thayam sare na hidak thapu gumjani da ngarang ma thayam saba problem ma leiraga hidak thachalaga ngawhol laga ngatang ga khoigi leida tumda ve nawala ko ngarang problem do adum ngai leirambudo asi akoi aduni akoi da lairi se aduna hidak ngak thokpa khotokpa na kanaroi degi aman tawna kanaroi election su da ikoi na phajana tawgi kholi ka haibarom da laiba duna kanaroi hoji akoi gi mangda tari badi akoi furu kuntra mapan gi amat tawoi ba Manipur kamdong na semgat kani kamdong taisin gani masida government na kari role logani furu kuntra mapan na kari role logani masida divide na run hanaba se ai sanai dang haiba ai sanaba da ai yauribra ai yauksalibra ga ji khangdabagi posak amasu yauba manbagi thawong mayam ma tawriba wai da budi angangiba ai samak sisu ko divai na pun taw British na tawmi India na tawri ama tawri ga se dum haiba ba du ai ju dum yaudna ga leiram last ko sibo si khangmina ba sangai matamni aduna hauji akoi gi lairiba nation highway mayam se akoi gi fatana free movement ama tohonbagi tangai phadaba driver mayam gi issue thoglaiba lan manungi economy da akoi dependent oiriba sigi mayam singa se adagi hoji si yung free movement akoi trading da karida in all aspects ta education gi lamda ka health ta karida awaba tariba singi tamigi awaba se masi this is the priority akoi masida hana yang kanda masigi hoji kitang masi election nongala pagi shanti se matam pumbagi minasi community furup mayam gi lusing busing da khangminari furup amana furup amabu lephun chana zero level da muthatpa oiroi masi Manipur gi itihas da tholak khidriba potni ko kuma aduna masi tadara bo honasi haiwa ai wapum chi tamaga aikoina aikoi gi oiba shanti gi pose masi adum sustain tawnamagi policy se masi de hena sarkar oiro CSO oiro miyam oiro public leader na community lusing busing sina makata na amohna bahalen thogum se pamdabat nuaito mayam do negotiation ki table da la ase ko aduga madugi awara pa men khalaga tungda la ke dawri ba generations youths mayam singa sigi oiba policy da ikoi masen kitang ngasigi miron da thopagi la yok phare khalaga ikoi tungi miron da piram bagi ka lamido ai changsan jen khali ko kuma takaseri oja khagi hore swinjona chandok cheri ba news analysis ki program da khagi mari chumba wa phongke phongdok lambagi da oja bu chu hore swinjogi ma ke degi thakar pa phongdu cheri amadi ngasi hore swinjona chandok cheri ba news analysis bu yeng biri ba singbu achi ki di matang sida lo chenjari punamaku takaseri